تفضل. والله دقيقة بس خلينا أكتب معنا. بس بعد إذنك. السلام عليكم سومي في بشحشحف فخسا بشي من وبريزك وسم زتيخور أديغتب سوم ديغا جوزافا أخوغا داتكنا أديغا أبيكا يقوبسس ديبزا أف داورة زرت خمانو أديغا بسوم يا ديج ديقوم يلترزش زمراد أديغا بزتابر تغسبا بنو ديوج قاقوانو صدلم داورة كنا تغسنو ويبلما مدزدبسو لخنم صنغم تكنولوجيام زمغا سببنم أدريلتبهم وقيكرخونو أدريلتب خاري بسوري زاغا سبب يجيزم غا سببنو دي لتبقر قيكرخونو أبشحان منو بريد دي قش شبخلابخا بابشو مرات غبنو وليزا قوح أرشم قوبلا أخوغم قد خويب سلتحنو زدنا السنم قد جاءنو كومن فويس بروجيكتم زرداجة زربغا سببنو قد جاءنو قبلاغا مراد قبلاغا ليزا بساتر فزوت شحاشف وفوق سابشي استنبلم سلام قواب فزوخ نشحبا مر دزارت تفخام نخرة مست يدغجان وتك ست داود دوزر داود سوانخوي أو سريع دقابزف بوسب سشا فرقمي أبش حاجة من التكنيك وخم أدقابزك قوخ مخ أبش حاجة ستركو بزجة سبسشانوس ترجمة ما نخف سارة في بزم خوي ما اللي زي يورس بزجة سري يورس بزوجة أو وخم اللي زي نخفو أفنش بش حاجة مست ميوخم ما زي خاوة دولاجة ما زي لازم ما زيبس يخاص صوتش حاجة دوزر مر توخاوة كود بسسن سخويقم يا بجا دبسساس دتبسساس موخم كاروتشي хочу поговорить об этом. لذا إلى غبساس تك هو قجع هو ده نسا شو ذا أنا جا الصوت ذا الكوب زجا تربي دانيال خنو انت تكوحك لكن هما مستم زرب جيساري مست قدي انوش شعر لي زري قدي انو شعر تكنيكاليتي راش كازو وخم كشو شندي انت قبغى شاغنو مست زمان قزبتنو ترجمة صنش حاجة قب قرآن هذا تصوص سري ترجمة صوص Yapay zeka günümüzde çok önemli ve biz buna Çerkezce öğretmemiz gerekiyor. Bunun için başladık. 8 ay oldu. السلام عليكم طبعا المشاهدين والحضور الكرام طبعا وين ما كانوا بنحب بداية نعرفكم على ضيوفنا بالنسبة لمبادرة اللغة الشركسية والذكاء الصناعي تك أصلا في أوخم محرب بزك أجيس أنسي فختمي إطانا جب أريد ترمش جنو طبعا ضيوفنا الأعزاء اللي هو السيد مراد بابشو والست ليزا غوغنوقة من تركيا ومن القفقاز بلشوا في مبادرة لموضوع اللغة الشركسية وفي الذكاء مع عملية استخدامها من خلال الذكاء الصناعي. طبعا السيد مراد قدم انه من المشروع اللي هم بلشانين فيه صار لهم فعليا عمل
فتره 6 شهور من وقت ما بلشوا، وهي الفكره انه كيف يتم استغلال الذكاء الصناعي لا من خلال برنامج الكومن فويس باللغه الشركسيه. ممتاز. Common Voice, Mozilla adlı, çoğumuzun adını duyduğu Mozilla şirketinin Mozilla şirketinin bir platformu, bir projesi. Dünyadaki dilleri kayıt altına almak ve yapay zekaya öğretmek üzerine 2019 yılında başlatılmış. Hangi yıl? 2019. 2019. انه بيحكي من خلال شركه الكومن فويس بدايه من سنه 2014 بلشوا عمليه العمل على اللغات العالميه مش بس اللغه الشركسيه في 2014. Şimdi Çerkezce'nin asıl yeri Kafkasya, ana vatanımız. Orada konuşuluyorken neden biz Türkiye'de bu işi yapıyoruz? Belki akıllarına öyle bir soru gelebilir. Onun sebebi de şu, onu da söyleyeyim. Savaş nedeniyle ambargo olduğu için Rusya'ya karşı Avrupa'da Rusya ile böyle bir proje yapamıyorlar. Onun için biz Türkiye'den yapıyoruz bunu. طبعا بيحكي بالاصل انه اللغه الشركسيه مكانها الطبيعي يكون هي في الوطن الام في القفقاز، لكن بسبب الاوضاع الحاليه وبجوز في نوع من البرامج العالميه عمليه السانكشنز اللي هي العقوبات اللي موجوده على روسيا كانت تمنع تشغيل برامج عالميه في روسيا، فكانت المبادره انه ناخذها نقدر نشغلها من خلال تركيا. Bu sistemin temel mantığı yapay zekanın söz ve yazının eşleşmesi üzerine. Yani söz olacak ve yazı olacak. Bunları yapay zeka birbiriyle eşleştiriyor. انه عمليه بالضبط، فهو كانت النيه ظهرت عندهم انه يستغلوا موضوع الذكاء الصناعي ويقدروا يشتغلوه من خلال من عندهم من تركيا، كانوا في صار فرصه تواصل معهم. Ve biz bütün hazırlıkları yaptık. Sayfayı interface dediğimiz arayüz diyoruz Türkçe. Interface'i hazırladık. Bunu daha önce de anlatmıştım. 2 lehçe için yani Kabardey ve Batı Çerkezcesi yani Abzak Şapsığlar için olanı 2 ayrı şekilde hazırladık. طبعا احنا بتركيا جهزنا صفحه مخصصه للموضوع هذا من خلال الكومن فويس وباللهجتين، اللهجه الشرقيه هي بلهجه القبرديه واللهجه الغربيه. Ve söylediğim gibi 8 aydır kayıt yapıyoruz. Şu anda Kabardeyce için 45 saate ulaşmış durumda. 45 saatlik kaydımız var. Diğerinde ise daha az. Onda 15-16 saat civarında kaldı. طبعا كونه احنا بلشنا قبل 6 شهور صرنا منجزين بلهجه القبرديه 45 ساعات. 45 بعرف. Evet, Kabardey. اللي حكى لنا رياضه سامع ترى مغلبني شو اسمه. صرنا قاطعين 45 ساعه بالقبرديه Batı Çerkeslerin kaç saat altı oldu? 15 15 15 ساعة للهجة الغربية و45 ساعة للهجة الشرقية. Şimdi yapay zeka için bir dilin farklı konuşulması çok önemli. Yani sadece Kafkasya'dakiler değil, Türkiye'dekiler, Suriye'dekiler, Ürdün'dekiler bunların konuşmalarını kaydetmek önemli. O yüzden Ürdün'den kayıt yapılması çok önemli. Bunun için bu akşam buradayız. وطبعا احنا اليوم بحكي موجودين معاكم لانه كثير مهم عمليه انه نسجل مش بس لاهل القفقاز او اهل تركيا، مشاركه كمان اهل الاردن كمان في الموضوع، تسجيل اصواتهم وشو اللي عندهم كمان مهم. Şimdi nasıl yapıldığına yani
asıl eğitim konusuna geçebilir miyiz? Yani gelenler geldi mi? İzleyiciler. Şimdi ben site tamam. üzerinden Tamam. tamamsak site üzerinden adım adım neyi nasıl yapmak lazım bunu göstermek istiyorum. انه هسه بدي يبلش يورجيكم كيف شكل الانترفيس والشكل تبع البرنامج نفسه. هذا نطاق بلاغي ميس اكرانر حزر ابغى شاغنر شاش. Görünüyor mu ekran şu anda? جورنيور هسه هو مستم bastınız mı bu şehir present aşağıdaki present. Evet, oradan açtım. En Görünüyor son mu? şey gösteriyor. مش قادر يشير هو. اوكي لحظه شير سكرين. بدك تعطيه اياه. بدك تعطيه. هو Tekrar بيحاول deniyorum. يشير. وين؟ بيحاول يشير هو البرنامج تبعه. تمام. اشتاق gösteriyor herkes. Evet. انا بدي هو يشوف مشان Şimdi herkes görüyorsa Common Voice diye adı da yazıyor orada. Common Voice yazıldığında siteye girdiğinizde karşınıza bu sayfa çıkıyor. Genellikle İngilizce olarak çıkıyor. Buradan dili değiştirebilirsiniz. Arapça yapabilirsiniz. Hangi dili kullanmak istiyorsanız o dili yapabilirsiniz. Ya da Adigebza seçebilirsiniz. Onu da göstereceğim şimdi. تمام. بحكي انه اول ما تفتح الابلكيشن راح تفتح لك الانترفيس او الابلكيشن راح تفتح لك الصفحه هاي بالطبيعه. انت بتقدر تغيرها لاي لغه انت بتساعدك. هذا هي الصفحه الاولى من الانترفيس. مست بجاس انه رزش يجي دي بجغر يجي تلشم دفاقا كرك كشي geçtik online sayfada. Evet. Tamam. Şimdi herkes izliyorsa bu dillerden bizim Çerkezce 2 tane demiştim. Burada görüyorsunuz Adigebza ve yine Adigebza Kabardey diye 2 seçenek var. اذا شايفين اذا محل ما بورجي بالاسهم شايف بتقدر تكبر الشاشه بس مشان يكون اوكي. بدها بقى gösterin ben Arapça ترجمه edeceğim. اذا بتلاحظوا بالدروب داون سكرين هاي اللي نزلها قبل شويه في اللهجتين محطوطه اللي بتقدر تختارها. اما بتختار القبردي مستم تب وزف انه مرات ارغوريز غشاغنو تقوزج تتكاريز غشاغنو اديغبزم قبردي بزاتام مستم زراتكار. Bu açtığınızda genellikle İngilizce olarak karşınıza gelir. Belki de bağlandığınız ülkeye göre de dili farklı olabilir. Mesela size Arapça olarak da çıkabilir. بحكي انه هذا كمان بيعتمد على المنطقه واللغه الاصليه اللي انت بتختارها للانترفيس. هسه في لغه للانترفيس انت راح تستخدمها قبل ما تبلش تسجل. لا مش هذا كان بولانت هذاك شخص ثاني. بيعتمد على المنطقه تبعك واللغه اللي اخذتها ترتيب اللي تلاقيهم الشركسي اللي هم اللهجتين. ممتاز. Şimdi burada bir karar vermek gerekiyor. Bu siteyi, arayüzü hangi dilde kullanmak istiyorsunuz? يعني من هناك تختار شو اللغه اللي بدك تستخدمها. İngilizce bilenler İngilizce kullanabilir. Arapçayı seçebilirsiniz. Arapça olarak kullanabilirsiniz. Veya doğrudan Adigebza seçerek Adigebza, o zaman bütün sayfa, daha çevirileri tercüme bitmedi ama sayfanın her şeyi Adigebza olacak o zaman. Ben ona göre seçiyorum. اذا اخترت اللغه الشركسيه الصفحه كلها راح تتحول للشركسي. هي رايح بدي اورجيك. Şurada görüyorsunuz. ابسوا هاي الاباظه ابخازي. هاي في اديغبزا واديغبزا. ايوه. Kabardey'i seçtik. هون اختار هو لهجه القبرديه مثلا. اذا فوق ملاحظين على الشاشه يحن هي زكت. Şimdi tercüme eksik. Daha bitmedi. Bittiği zaman her şey Adigebza olacak.
بحكي لسه في مراحل لسه ما انتهت للنهايه، لكن بس ينتهي كل شيء راح يتحول للشركسي. اذا بتلاحظوا فوق التاب بار صار بالشركسي، اول واحده بسالفه يداء وتخ داونلود شو تيوكاوا توخاوا. about. فالانترفيس كله Anladım. بتحول لشركسي الفكره. انتهى. تمام. Şimdi şurada Yihan ya da Zıhıtyan diyor ya, kayıt yapmak için ve siteye girmek için buradan başlıyoruz. Şimdi şunu söylemek lazım. Kayıt yapmak çok önemli. Kayıt yapmadan yapılırsa bazı mahsurlar var. Onları bahsederim. يعني عمليه التسجيل كثير ضروريه، اذا ما تسجل بالسيستم ما راح تقدر تشوف او تقدر تتعامل مع السيستم. Hı hı. Şimdi birazdan göstereceğim. Varyantlar var. في اكثر من شكل فبدي اورجيك وياهم هسه هو. Hangi ülkeden kayıt hangi ülkedensiniz? Hangi lehçede konuşuyorsunuz? Bu bilgileri profile yazmadan yani kayıt yapmadan çalışmak problem yaratıyor. بيعتمد في بدك تسجل معلومات البروفايل تبعك، كل واحد بده يكون له بروفايل الخاص. هسه بدي ورجينا كيف عمليه التسجيل في البروفايل. بالبروفايل انت بتسجل معلوماتك الشخصيه لغايات التوثيق في المشروع لاحقا، يعني هذا فهو بدي ورجينا عمليه التوثيق. انتهى. Sonra buraya basıyoruz ve giriyoruz. Kayıt yapacağız. دخول من هنا. ايوه. İlk işimiz kayıt yapmak. Ben daha önce hesabım olduğu için kendi hesabıma giriyorum ama oradan da gösterebilirim. تعمل حساب وبتسجل تفصيلات البروفايل. صحيح. Şimdi profili açtığımda siz kayıt yapmak için girdiğinizde karşınıza bu sayfa çıkacak. لما تفتح هاي صفحه البروفايل تبعك اللي بدك تسجل تفصيلاتك ومعلوماتك للتوثيق لاحقا. Burada 4 tane bilgi var temel. Birincisi kullanıcı adı. Dediği. Buraya kendi adınızı yazmayın asla. Gerçek adınızı ya da mail adresinizi buraya yazmayın. Çünkü gizli olması lazım. Görünmemesi lazım. يعني بالتفصيلات بدك تحط اسمك وبدك تحط اسم عائلتك، ادرسني yazmadığını dedin. Evet, yazmaması lazım. yazmaz. Lazım. Evet, yazma. Çünkü gizlilik, mahremiyet önemli. Burada başka bir isim yazabilir. Ben yazdım gerçi, problem yok ama ikinci de şurada gizli seçmek lazım. Yani sayfayı Adigabi'de kullanırsanız burada Rapşkoa var. Arapça olursa, İngilizce olursa da ona göre gizli olan seçeneği seçmeniz lazım. Soyadı de. Soyadı değil. Yani şu ikinci bölümü kullanıcı adını yazdınız. Gerçek adınız değil. Buraya da gizliyi seçiyorsunuz. 2 seçenek var. Gizli ve açık. Tamam. Gizliyi seçeceksiniz. Rapşkoa. انتهى. يعني بكون اسم مخفي، بكون بصفي انه اسم او بدك تستخدمه انت كيف نيك نيم. Sonra burada yaş bölümü var. العمر. Ama sadece yaş istenmiyor. Burada yaş aralıkları var. Görüyorsunuz. Mesela 50-59, 60-69. Buna göre seçiyorsunuz kendinize. Hangisi doğruysa. هون العمر واللي جنبها الجنس، يعني ذكر انثى خو سكوبس مسد دوصه هذا مسلم قد قراش مري خورت بزرا راشي قراوه مري. Tamam. Buraya da hobze cinsiyet قراوه cinsiyet seçiyorsunuz. Bunlar önemli çünkü analiz için önemli. Erkek sesi mi, kadın sesi mi, genç mi, yaşlı mı? هاي عملية تحديد الجنس والتفصيلات مهمة في عملية حصر المعلومات، لأنه بدهم يحاولوا مثلا هذا عبارة عن صوت ست، هذا صوت رجل، هذا بنفس الستاتستكس بالآخر مشان يقدر السيستم يصير يتعود. دوام edin. Tamam. Şimdi en önemli bölüme geldik. Burada çalışacağınız dili seçmeniz lazım. Şimdi kullandığınız
arayüz Arapça olabilir, İngilizce olabilir ama burada çalışacağınız dili yani Adigabze'yi seçeceksiniz. اللغه اللي راح تشتغل عليها بتحددها هون. ادي قبزه. Burada şimdi Ürdün'de durum nasıl bilmiyorum. Kabardeyler burada nerede? Şurada. Adigabze Kabardey olanı seçecekler. Diğerleri Abzı, Şapsı, Hatkoy kim varsa diğerleri de buradan Adigabze'yi seçecek. ادي Çok قبزه. bir fark var ama yanına Kabardey diye yazdık. O yüzden karışmaz. Dili seçtiniz. Hı hı. Sonra yine çok önemli bir bölüm var. Burada varyantlar var. Hangi ülke? Mesela Kafkasya'dakiler Rus'u seçecek. كيريل. هون بنو الله تجانبان. هسه هون في مثلا في تركيا بفضلوا يكتبوا الشركسي بالاحرف اللاتينيه. فهون بتقدر تختار انه تستخدم حروف الكيريل اللي هم مستخدم اللغه احرف اللي مستخدم في اللغه الشركسيه حاليا او سلافيه صحيح او اللغه الاحرف اللاتينيه بتقدر تختار يعني في ناس شو بيقدر يقرا. اقرا اول. Tamam. Burada önemli bir şey var. Şurada görüyorsunuz Kiril, Yordaniye var. Ürdün. Ama bunu seçmemeniz gerekiyor. Bunu seçmiyorsunuz. Bu değil. Çünkü burada varyantın mantığı şu. Ürdün'de konuşulan Çerkezce için cümleler olması gerekiyor buraya yazmak için. Yani Arapça kelime var içinde, değil mi? Öyle bir cümle varsa öyle bir varyant oluşturmak mümkün. Onun için yapılmış bu. Burada seçilmesi gereken en alttaki herkes için. Pstavmızı driyaye diyor. Kabardeyce'de de pstavmızı day. Kabardey Kiril. Şu anda tek bir varyant var. Yani bütün dünyadaki Çerkesler için ülkelere göre varyant yok. Ortak tek varyantta çalışıyoruz şu anda. حاليا بحكي انه هسه احنا قاعدين نشتغل على فاريانت واحد او على شكل واحد من الاشكال هاي انه عمليه اختيار اللغه تبعته. شرح عن الفاريانت الثاني بس هو حاليا اللي شغال هو الفاريانت هذا الاول اللي بحكي اللي بيشتغل عليه حاليا. انتهى. Adınca. Şimdi bu kadar. Diğerlerini seçmek zorunda değilsiniz. Mesela buraya tanımlamak için işte abzah mı, bjödo mu, hatta şapsı. الخيار هذا انت بتختار لهجتك هسه مش بس انه شرقي غربي لا تحديدا انا بدي اسجل بالابزخ بدي اسجل ززا مرغت جياز غشاغنو اذا شايفين بالدروب داون سكرين اللي موجوده في ابزخ جدغ حتقوي شابصغ زائغت بهميزو غشاغ انه بتختار انت بدك تسجل فيها مش بس انه شرقي غربي خلينا نقول لا حتى بدك تسجل بلهجتك الاصليه. هذا بيفيد السيستم انه كل ما تنوعت اللهجات بصير يفهم الجمله كيف ما حكاها باي شكل انحكى بصير الذكاء الصناعي بالنهايه يفهمها بغض النظر عن اللهجه اللي انت حكيت له اياها فيها لانه كلها بتتجمع بداتا بيس واحده بتتعامل معك كلغه واحده. فاللهم انه طريقه اللفظ مختلف لنفس الجمله بالاخر. فيعني مطلوب انك تسجل في اكثر من لهجه بالسيستم. Tamam. Bu mecburi değil. Mecburi değil ama seçerlerse iyi olur şimdi analiz için. Aynı şey Kabardey'e geldiğimizde burada işte Besteney زائد يزغشاغنو هسه الناس اللي ما بيعرفوا حتى في القبرديه في لهجات مثلا اللي هي لهجه بخسن لهجه البسلاني اللي هي بسج ينجج هاي مالقه مزدق جلاخستني هاي لهجات القبرديه حتى بين مناطق القبرديه في لهجات فانت كمان بتختار اللهجه اللي بتسجل فيها. Burası Kafkasya'dakiler daha çok biliyor. Oradaki yerlere göre verilmiş. Yani Doğru. Türkiye'de de muhtemelen Ürdün'de de bunu çoğu kişi bilmez. Yapmak zorunda değiller. Sonra bir şey daha var burada. Dilimdeki tüm lehçelerin cümlelerini ve ses kayıtlarını göster seçeneği var ya. Bunu seçmek lazım. Soldakini.
بثانيه هنا هذا الخيار هو بحط انه بكل اللهجات الجمل والصوت Murat تسجيل hocam يعني yanındakini seçiyoruz. Diğeri mi? Diğerini seçiyorduk. Latinler gelmemesi için. Ha, doğru. ما انجليز كاب زكا بكوشر مهر ما واقع قرآن نسيت انا بدي كنت اخليه يحول انجليزي مشان تفهمون كيف Qızguruanuş Daniel, qızguruanuş awa adigabza yişaşiz de aqaralim yeltawa Türkubzaca qutrid zora. طيب Suriye adigabza qızrazaca amiri. اشياء قص قرآن طيب هذا السيستم جنريتد من انت اللابتوب تبعك شو اللغه تبعته راح ياخذ هسه هو لانه بتركيا واللغه اللابتوب تبعته تركي فراح ياخذ التركي Doğru. اورينتد يعني اللانجوج تبعه. Ben Türkiye'dekiler için düşündüğüm için onu Doğru. yanlış söyledim. Yoksa Latin harfleriyle yazılmış olanlar çıkar. Onun çıkmaması için Tabii. sağdakini yapmaları lazım. Zaten problem değil. Bir yanlışlık olursa değiştirilemek mümkün. Kolay. Bir şey daha birden fazla dil eklenebiliyor. En altta dil ekle diye bir seçenek var. Eğer mesela iki lehçeyi de bilen varsa ve ikisini de çalışmak istiyorsa hem Adigabze hem Adigabze Kabardey seçebilir. يعني حتى اللي بيعرفوا اللهجتين بيقدروا يحكوا يسجل الصوت من اللهجتين يعني بيقدر يختار مع بعض يسجل بلهجات القبردية أو اللهجات الغربية. Yani bu profil bölümüne birden fazla dil eklenebiliyor. Tamam. Yani bu kadar. Hepsini seçtikten sonra altta kaydet var. Oraya bastığınızda artık kayıtlı kullanıcı oldunuz demektir. بالاخر هي بس الريجستر او اوكي اللي مشان يحفظ المعلومات اللي انت دخلتها. Tamam. Şimdi kayıt yaptık. Birinci adım bu. Kaydı bitirdikten sonra yapacağımız iş, asıl iş kayıt yapmak. Yani sesi kaydetmek. Buradan en baştaki salsa ya da Adigabze ise guşe yazıyor orada. Ya da İngilizce kullanıyorsa, Arapça kullanıyorsa neyse de en baştaki konuş şeyine basıyor. هي العمليه هسه البدايه هي عمليه تسجيل الاصوات هي البيست على موضوع تسجيل اصوات بغض النظر عن اللهجه اللي موجوده. Şimdi ekran biraz küçük görünüyor mu bilmiyorum ama بسكوخ يجي bastığımda evet. اذا انتبهتوا رفع فوق على البساله كلمه بساله مثلا لانه كونه بالشركه يبلش هسه بسله وخام يجي هسه الصفه بده يبلش عمليه التسجيل فكبس عليها شايفين الاحمر فوق الميكروفون تحت كلمه بساله ايوه ريكورد ثانك يو. Burada şu anda çalışan cümleleri oku göstereceğim. Alttaki daha buradan açılmadı. Sorulara cevap verme var. O ayrı, onu sonra anlatacağım. هسه هو ببلش يورجيني الجمل اللي بدي اقراها طبعا السيستم نفسه جنريتد بكون موجودين بورجيني الجمل اللي انا بدي ابلش عمليه تسجيلها. Basıyoruz cümleleri oku. بثانيه لطفا مثلا هنا هسه لما دخل سجل فتح له الانترفيس تبعت عمليه التسجيل هسه كونه اختار هنا بساله او بلهجه القبرديش وطلع له وناغم يسخر اوان خشو خجبزم شده حشخرت مثلا هاي الجمله هسه بدك تقراها انت فهمتها مثلا انه بدك تقراها وتسجلها هسه بتقدر تسجلها اكثر من مره لحد ما انت حسيت حالك انه قراتها صح وسجلتها صح. انا هيك على السريع قراتها يعني بدون مثلا تركيز كان كذا شو الجمله فكل واحد بختار اللهجه اللي بده اياها وبسجلها فيها. تمام نزغه ساب. Tamam şimdi burada birkaç يعني şey يعني söyleyeceğim. جمله موجوده يعني ما فيش فيها اجتهاد هاي الجمله اللي موجوده اذا شايفينها هيها هون بالصوره واضحه لكم يعني مثلا الفكره الجمله اللي محطوطه بالنص هيها ومكتوبه باللهجه اللي انت كل واحد اللهجه اللي اختارها بتطلع له مثلا الجمله او هذا بلهجته. Şimdi buradaki cümleler
en fazla 14 kelime oluyor. 14 kelimeden fazla cümle olmuyor. ما بصير الجمله تتجاوز 14 كلمه. Bir şeyi kontrol etmek lazım. Girdiğiniz zaman sayfaya şurada hesabınıza girmiş misiniz kontrol etmek lazım. Çünkü bazen sistem sizi atıyor. Yani kayıt yaptınız, çalıştınız. Başka bir gün tekrar girdiğinizde otomatik olarak girmesi lazım ama bazen girmemiş oluyor. Onun için bir kontrol, hesabınıza girmiş misiniz? İkincisi şu altta seçtiğiniz profildeki varyant doğru mu? Burada Adigebze, Kabardey, Kiril, Soğumizeday, umumi olan ve Kiril'de diye yazıyor. Eğer bu yanlışsa buraya tıklayıp değiştirmek mümkün. Buradan. زت انت مر زا قزقري غوات تمام قزقرات امسابه ما قيد يبغى شطان نوزك ارغورو تيبت خجنو راجب ار اخذوا جبات Yüzar miras mis kayıt ana wuj yetana rawi yana wujday maakum وكحام يحام ويسابر قبوة شقة قبوة وراء ويصار بتاتش تمتك كنترول سن كويس انه بعد ما تسجل انه لو دخلت باليوم الثاني بدك تتاكد انه اسمك نازل تحت اسمك هذا الحكي اللي يتسجل. طيب Hocam söyleyebilir miyim bir şey? Tamam söyle. Данил, абы ӏэхуэду щӏыжиӏэр пщӏэрэ? Езы системэм махуэ бжыгъэ къэскӏэ автоматически укъредзыж. Уботрэ уцӏыхурэ укъищӏэн щхьэкӏэ укъредзыжри щӏэщӏыщӏу уихьэжын хуей мэхъу. Уи цӏэр темыту уихьу щытмэ, уи макъ требгъэтхар щыуагъыу къелъытэри кӏэрегъэкӏыж, базэм иримыгъэхьу. انه لا تعتمد على انه انت دخلت ولا اذا بدك تدخل ثاني يوم بدون ما ترد تعمل لوج ان مره ثانيه انه راح يطلعك برا السيستم وما يتعرف عليك، فاللي بتكون سجلته ما راح يرضى يدخلك عليه مره ثانيه، فلازم يكون تتاكد انه المعلومات تبعتك ودخلت صحيح بالسيستم. طيب Tamam, güzel. İkincisi de buradan varyant doğru mu? Seçtiğiniz varyant doğru mu? Onu da bir kontrol etmekte fayda var. Tamam, yani şuradan varyantı değiştirmek mümkün. Yanlışsa. ممكن اذا في غلط تقدر تعدل او تصحح الغلط اللي سويته. Şimdi asıl konuya geliyoruz. Kayıt yapmak için buradaki mikrofona basıyoruz ve okuyoruz. Ben yapıyorum, bakın. Bastım. Unagom yishar awan hesu hacibsim şudahaşkar. Tekrar bastım. Başka bir cümle geldi. زدتك شفتوا كيف وعمل عمليه تسجيل كامله هسه قرأ الجمله سجل الجمله بس وقف التسجيل انتقلت للجمله اللي بعديها. Tekrar زي جريزت صجتي قيقا قرآ ارقرب صجمين قرآ وخنو. Tekrar okuyorum. Bastım. لطفا تكرار. Sahateş decaz. Şimdi cümleyi okudukça yeni cümle geliyor ve kaydettiğiniz cümleler şurada 5 taneye kadar görünüyor. İlk ikisi şurada şu anda. هسه الجمل اللي سجلها لحد 5 جمل هي بورجيكم على الليسته بكونوا موجودين اللي هسه سجلتهم عشان ارجع اراجعهم اتاكد منهم قبل ما انه اعتمدهم نهائيا. طيب. Burada iki şey yapabiliyorsunuz. Bir, Unagom yishkar awan hesu hacibsim şudahaşkar. هذا اللي هسه سجلوه. Tamam. Buraya tıkladığımda yaptığım kaydı dinleyebiliyorum. من هون تقدر تسمع شفت من اليمين الشاشه محل ما ورجاكو كل جمله سجلها تقدر تسمعها عجبتك بتخليها ما عجبتك تشطبها. Tamam. Yani buradan dinleyebiliyorum. Yanındakine bastığımda ise
Kaydı yeniden yapabiliyorum. Burada iki özellik var. هاي Yeniden kayıt yapabiliyorum. Eğer beğenmediysem ya da yanlış okuduysam şuraya basıp aynı cümleyi tekrar yapabilirim. Göstereyim. مثلا ما عجبه التسجيل كيف يرجع للجمله نفسها يشطبها ويرد يسجلها مره ثانيه. Hı hı. Yeniden kayda bastığımda aynı cümle tekrar karşıma geldi. Şimdi tekrar bunu kayıt yapabilirim. En doğrusunu yapıncaya kadar. Bu şekilde 5 tane olduğunda 5 cümle tamamlandığında hepsini kontrol etmek iyi olur. Sonra şurada yerah diyoruz ve gönderiyoruz. Bu kadar. انه بعد ما يكتملوا كل مره 5 جمل لحد up to 5 sentences بس تاكد انه خلاص انت راضي عن التسجيل تبعك خلاص يغح مكتوب دنا يغح يجي سبغ الثغوار انه بتدخله بالسيستم بعتمدهم سيف ثانك يو هي نفس فكره السيف. Hı hı. Yani 5 cümle yapıyoruz biz bunu. 5 cümleyi topluyoruz, kontrol ediyoruz. Yanlış, eksik varsa yeniden kayıt yapabiliyoruz ve gönderiyoruz. Böyle çalışıyor. يعني لحد 5 جمل متاكد امورهم تمام سيفناهم نبعثهم بعديها 5 جمل بغيرهم. انتهى. سبميت يس. Şimdi iki özellik daha var. Şurada bilagaç diye bir düğme görüyorsunuz. Bilagaç. بلغتش انه في ايوه you didn't like السنتنس مثلا ما عجبتك الجمله خلاص you can skip يعني انه next. Yani buradaki cümle eğer size çok zor gelmişse, içinde bilmediğiniz kelime varsa, bazen Rusça kelime de olabilir. Ya da anlamadığınız cümleyi okumak istemiyorsanız, okumadan, kayıt yapmadan geçebilirsiniz. O cümle bir daha sizin karşınıza gelmez. يعني اذا الجمله فيها كلمات صعبه ما بتقدر تلفظها او الجمله ما عجبتك بدك تاخذ غيرها خلاص بلغتش بتمرقها وبتاخذ اللي بعديها. اهلا عليكم السلام. Ve son olarak şurada rapor bölümü var. رابورت. Buraya tıkladığınızda يا رابورت يا غحة هسه طيب صدق burada en çok kullanacağımız şu ikinci. Eğer cümlede yanlış imla varsa, hata varsa fark edilmemiş, oraya öyle çıkmış olabilir. هنا Gramer bunu هو صح ريبورت بس از فيدباك خلينا نقول فيدباك هو الاصح عندها انه انت في شغلات ممكن لقيت غلط فيها ممكن لقيت ملاحظه ايوه ريبورت وفيدباك من عندك يعني فيدباك اقرب لفيدباك انه ريبورت. Tamam, bunu seçiyorsunuz, gönderiyorsunuz. Bunun dışında Guillaume Psalse dediği, yani küfür olan, çünkü herkes buraya cümle girebiliyor. Onun için küfür olur, argo olur, kötü cümle olur, ayrımcı, yani ayrımcı anlıyor musunuz? Bu ırkçı olabilir mesela, rasist cümleler olabilir. Bunlar için de bunu seçersiniz. يعني يعني ممكن جاء يعني ممكن الكلمه كمان غير مناسبه لها معنى مثلا مش صحيح معنى عنصري معنى شيء يعني انت اعمل فيدباك هو فيدباك انتهى. Navasubza var burada. Mesela karşınıza gelen cümle başka bir dilden karışmış olabilir. Şimdi buraya herkes cümle yazabildiği için mesela Çerkezce değil de ne bileyim Japonca biri oraya cümle girmiş olabilir. Ya da lehçeler karışmış olabilir. Kabardeyce'ye Batı Çerkezcesinden cümle karışmış olabilir. O zaman da bunu işaretliyorsunuz. يعني ممكن اللهجه مش ممكن الكلمه مش شركسيه يعني هي الكلمه هي غريبه على اللغه غير انه مثلا موضوع اللهجه انت برضه بتعطي فيدباك لانه ما بدهم الكلمات من لغات اجنبيه يكون موجود يعني احنا بنلحش عربي غيرنا بنلحش تركي ناس بحب الحش روسي مثلا فنفس الفكره. انت خامه بساله انت نوص بزه. Tamam. Bu Jawesh diye bir şey var. Yani telaffuzu zor, okunması zor bir cümle ise bu da işaretlenebilir ama bu iyi bir tercih değil. Yani okuyamıyorsa bilagaç deyip geçsin yani. Buraya rapor yapmaya gerek yok bence. انه اذا كانت الجمله
صعبه عليك كان وشفتها انت، ما دام عملت بلغج ما في داعي تذكرها في الريبورت. Evet, şimdi kayıt, cümle okuyup kaydetme bu kadar. انه عمليه التسجيل هي هذا مبدئيا انتهى جاء. Şurada Vaazakar diye bir bölüm daha var. Bu rehber, kılavuz. Yani bilgi almak için ne nasıl yapılıyor okumak isteyenler buraya gelip bu anlattığım şeyleri orada da okuyabilirler. Orası için. Başka da bir şey yok. انه هيك باعتبار زي انتهت عمليه التسجيل المبدئيه هاي الاوليه وبتم تقييم لاحقا عليها. انتهى. Hı hı. Şimdi cümle kaydetme bu kadar. Bu birinci varyant. Bir de sorulara cevap verme var. Bir daha söyleyin. Sorulara cevap verme. انه في عمليه ثانيه غير عمليه التسجيل، في سؤال وجواب. يعني هم في اسئله بيجيك انت بدك تعطي الاجابه، يعني مش تقرا زي ما المره الماضيه تسجيل صوت، لا في سؤال انت بدك تعطي جواب. Şimdi o başka bir yerde orada söylemiştim 2 tane seçenek çıkıyor ya Psalsekhar deyince, Huşa deyince oraya tıklayıp bu sayfaya gelmek mümkün ama daha bağlanmadı. Yakında bağlanacak. O geldiğinde şöyle bir şey karşınıza çıkıyor. بقول لسه يعني ما اكتمل او دمجها في السيستم، لسه هم شغالين عليها في عمليه هاي كمان الاوبشن الثاني يكون سؤال وجواب. بدي اورجيك. Sayfa ekran göründü mü? Ekran görünüyor mu? Ben kendi ekranımda görüyorum. Bir saniye. Show chat. Tekrar deneyeyim. Exit full screen. وين؟ جنب صوته. لا ما هو بدي اعمل بدي اعمل شير. انا مو شايف الصفحه البيض. هي ايوه هي تمام. Tamam. Şimdi burası da aslında şu anda çalışıyor ama başka bir siteye girer gibi girmek gerekiyor. Daha diğerine bağlanmadı. Bağlanırsa da nasıl çalıştığını kısaca söyleyeyim. Basit. Sual var burada. Okuyorsunuz, kaydediyorsunuz. هو لسه ما ربطوها بالسيستم بس برضه راح يشرح لكم كيف تشتغل. ستنخ Şurada görüyorsunuz. انت جاء ستنخ eğdi de düneyim vızışışınlar. Dünyada en çok korktuğun şey nedir? لانه serbest اكثر شيء بتخاف منه في الدنيا. Böyle sorular çıkacak. Cümle okumak yok. Bu belki de okuyamayanlar için yani Kiril alfabe bilmeyenler için daha uygun. Latin harfleri de yazıyor. İleride buna ses kaydı da koyacağız. Yani okuma bilmeyen onu dinleyip de yaşlılar için mesela buraya kayıt yapabilecek. يعني شو الفكره تبعته؟ اذا لاحظتوا هسه هون مكتوب باللغه الكيريليك او بالاحرف السلافيه. هون بالنهايه اذا لاحظتوا هون محل ما باشر انا الست نخ هسه مكتوب باللاتيني بس هو شركزي لكن بالاحرف اللاتينيه. مثلا ست نخ ايوه بدك تكون فاهم الكونسبت تبعت الاحرف اللاتينيه. هسه هذا ممكن انت تقراه للكبير او اذا صح في ناس كبار، مثلا اذا في واحد بيقرا شركزي الكبير يقدر يسجل عليه مباشره جوابه، هو يعطي جوابه بغض النظر شو الجواب يعطي جوابه. انتهى. Buradaki Latin Türkçe'ye göre yapıldı. Transkripsiyon. Orada şeyler yani İngilizce bilenler için biraz zor olabilir. Türkçenin harfleri var orada. Tamam, anlattım o zaten. Tamam. Şimdi tekrar diğerine dönersek kayıt yapma konusunu bitirdik sayılır. هيك بكون تقريبا ابرز شغلات في عمليه التسجيل اتمها. انتهى. Tamam. Şimdi ekranı yeniden paylaştım ama görünmüyor. Onu tekrar bir kontrol eder misiniz? Tamam. Saniye bir saniye. Tamam. Şimdi
asıl önemli olan bölümü bitirdik. Yani kayıt şu anda çalışan bu. Cümleleri okuyup kaydetme. Bununla ilgili soru varsa alırız ama bir şey daha göstereyim. Sizden asıl beklediğimiz kayıt yapmak. Ama şurada dinleme bölümü de var. Onu da göstereyim. Yeda seçtiğiniz zaman kayıt yaptığım için onu gönder diyor. Bir açılsın. Bu dinleme bölümünde başkalarının yaptığı kayıtları dinleyip onlara onay veriyorsunuz. يعني هون بيعطيك اوبشن انك تسمع شو غيرك سجل على الجمله هاي بكون اسهل انت كمان يساعدك اللي تقدر انت تسجل. Çok kolay. Ama bunu herkesin yapmasını beklemiyoruz ve çok da istemiyoruz. Çünkü dili iyi bilenler bunu yapması lazım. Çünkü çöpe mi gidecek, kabul mü olacak? Ona karar veriyorsunuz. Bu önemli. هون هذا تحديدا بقول لك يفضل المتقنين للغه اللي يسجلوا. Gayet basit. Şurada bastığınızda dinliyorsunuz. Bakın. Adiyej ze guru me duner uttejinus diyor. Bunu Türkiye'den biri olduğunu hemen anlıyorum ben mesela. من دا اليوم ذاته هسه مثلا هذول في ناس يعني لغتهم صحيحه كامله خلينا نقول سجلوا انت مشان تسمع كيف اللفظ الصحيح تبع الجمله هذول هون بقول لك القائمه اللي بكون بدخلوا فيها لازم شرط يكون لغتهم صحيحه مشان غيرهم يستفيد ويتعلم منها اللفظ الصحيح. Altta evet hayır var. Nita hava. Eğer doğruysa evet diyorsunuz, gönderiyorsunuz. Yalnız kriterler önemli. Kriterler şu. Cümlede yazılı olan kelimelerin tam olarak okunması gerekiyor. Telaffuz önemli değil. تلفظ önemli değil. انه بقول لك اوكي هسه انت سجلت الجواب هنا لكن بتختار انت مثلا انه كان هل مثلا هنا لانه سؤال صار شوي مختص بيقدر يجاوب الجمله صحيحه او مش صحيحه مثلا اللفظ كان صحيح هذا تقييم ليتر اون تقييم يعني انه بيعتمد انه لفظه صحيح كان او مش صحيح. Yani şöyle olabilir, şöyle düşünmek gerekiyor. Her insanın konuşması farklı. انه الناس farklı. لفظها يعني حتى ممكن باللغه الواحده ممكن نفس اللهجه كل واحد فينا بيحكي لفظه بيختلف عن الباقي. Lehçeler farklı. Mesela Türkiye'de sondaki mesela potajınus Türkiye'de S, siz de S diyorsunuz muhtemelen. Burada S diyor. O hiç önemli değil. Türkiye'dekiler siz buna nasıl okuyorsanız, telaffuz nasıl yapıyorsanız o şekilde okuyabilirsiniz. Bu yanlış sayılmıyor. Sadece kelimelerin tam okunması. Eksik olmayacak, fazla olmayacak. Bu kadar. يعني ما دام لفظك صحيح لا تاكل هم سجل باي شكل انت اللي متعود عليه سجله بس بشرط يكون صحيح. بالنهايه اللي بيعجبك يعني بس يكون لهجه معتمده مش انه انت تجيب شيء جديد لكن اذا لفظ صحيح اي لهجه بدك اياه سجلها او اي شكل الجمله سجله. انه في فرق مثلا عندنا مثلا بطريقه بيحكوها Adiyej ze guru me duner uttejinus. Buna evet dedim. Bir tane daha çıktı. Setuhwede. Buna da evet dedim. Burada 5 tane toplanınca da gönder diyorum ve gönderiyorum. O kadar. Diğeri gibi. هون بتجمع برضه نفس العمليه 5 كلمات او 5 جمل هم وبعد ما تسجلهم تبعت. Tamam. Şimdi esas anlatacaklarım bu kadar. Şurada 2 tane menü düğme daha var. Bölümünde buraya cümle yazabiliyorsunuz. Ama bunu tavsiye etmiyorum. Cümleleri biz topluyoruz. Eğer cümle göndermek isteyen varsa bize gönderebilir. Burada şeplajdan da o başkalarının yazdığı cümleleri kontrol etme. Aynen gibi evet hayır diyorsunuz. Ama orayı hiç anlatmayayım. Oraya karışmayın. Sadece ses kaydı yapın.
kayıtları dinleyip onay verebilirsiniz. Bu kadar. انه في اوبشن اذا شايفينه تخ ثالث يا دعوه في بساته يا دعوه تخ بس بقول لا انصح تستخدموه هذا لانه عمليه تسجيل جمل هذا كتابه يعني تكست هذا بجوز بده ناس متخصصين اكثر بالموضوع من انه انت تقترح جمل للتسجيل هاي بقول لك مرحله انا ما بنصحكم تسووها هسه. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi soru varsa, anlaşılmayan bir şey varsa onlara cevap verelim. والله في ايوه فار سورولار فار هذا الحكي يعرف قراءة الأحرف والكلمات. طيب هذا مثلا هو بدنا نحكي بالشركسي هسه يجيز وبصة بجغة هاري شأش جيارا يا بوبصة دير نسرين شابسوغ يجي أبيري تاوا بجير بترا تبغى تخنش حاجة أما لي مو أدي تخنمك تخغمك شنوي انت أدي تخنوا انت تخنمرا يا جنمرا بشنوي أما لي مو وار مسستمر يبغى تخنش حاجة. طيب بالنسبة لسؤال الست مصريين Hocam Latince de var, onu söylesenize. Onu söyledim ama Latince Okuyamaz. Latin alfabesi transkripsiyon var. Kiril bilmiyorsa, Latin okuyabiliyorsa ne de yapabilir. دورو. طيب بالنسبة للسؤال الست نسرين شابسوغ حول موضوع طيب يتطلب أن المتعلم يعرف القراءة الأحرف والكلمات. جوابه طبعا هو الافضل لانه هو الاسهل التعامل مع الموضوع لكن هو اضاف انه في شغله ثانيه اذا انتبهتوا كان مكتوب بالاحرف اللاتينيه زي بالفورنتكس كان مكتوب اللي ما بيقدر يقرا الاحرف السلافيه بيقدر الكيرليك اللي هو بيقدر يقرا الحروف اللاتينيه. يجري وبصه شاس يجي وبشيش دي اش او بشيط وبشيشر زاشو قفاستن. طيب هذا الحكي هي السؤال برضو نسرين نصبر أن نعرف لفظ الكلمة كيف سينطقها. هيك صار سؤال ثاني هذا. طيب أرجوروا نسرين أبجير تمامو خجي مؤفنو بساتر وقرب غواس قرب غوا أبي وفنو ممكن أنا مشان نختصر الوقت بدي أجاوب الست نسرين. أظن بالشرح كان موجود ست نسرين إنه عملية النطق إذا أنت ما قدرتي تنطقيها صح تتأكد النطق صح كان في أوبشن يداء اللي هو استماع كان موجود تقدر تسمعي اللفظ الصحيح للجملة تتدربي عليها مشان تقدري تتدربي عليها لعملية التسجيل. سجوابر يستجاوب وش تبسلحو جبآتي أراك أش نخ أراك تسخريت غزة شنو دخوي امي اراه مستم اوكوزيتيتر. طيب يجريز وبصه شاش بالنسبه لمن لا طيب هل ممكن العمل على مبادره صيفيه لدفع عمليه التسجيل مجموعه اشخاص يلتزموا قد يزوروا اقرباء خلال الصيف ويسجلوا معهم أماف يوسف. فهمت السؤال هذا؟ انه بالصيف بدهم يساووا دوره يعني زنبجوغ أماف يوسف يترو أخوذوا بشقدي تاش مستم أخوذوا زاغا بشفنو زشالة قب سيقوغا مراقز رزقرو شالة قب غماخو يجيخو شمحو بصرا يجنري شأش أدري هري شأش غماخو نسجي غماخو بصنطوخ دا أبي قد بابشانو دا أبي جزت خوش السنورة أبي يدغتكنو أخذوا أمال شو برجي فوق قرواء جواب يستخنوا ليزا يريد جواب دانيل ظالم جاء درب سومي أنا تزرز قلق زرز بسومي دي أش بسومي ونغو أوخي لجغا أوخي دي بشا دال شاوة مبافو دي الزمان تيقواد وتصو سحطو جرب طلجة تريب غتخن خوي ساس قابش تشتما سنخ نخبا زميتري غتخاخن أمي بشا جيجم سيكوفيم سيفاكتو قزوشتري تروزوغات خري قزوش جري سيكوخ يوز صوحة بشا حاش خمس مغاشي جوجة
أدريهم جاء أم صدا أوري تزوقش أرازرخو ماكم ينخبد الدرس حتى نقب في حرا عاري ماكو قسوي حمي يا غدنو. بالنسبه للاستاذ اماف، الاخ اماف سؤاله هسه اللي شرحوه هسه للعلم، بقول لك اغلب اللي مشاركين في المشروع هم اصلا مش متفرغين بالكامل، يعني هي للمشروع. يعني هسه ضربت مثال على حالها، بتقول احنا هو بيكون الابلكيشن تبعي انا امتى ما صح لي وقت فراغ بشتغل عليه، يعني مش انا ملزم في وقت محدد انه اجبر حالي وكذا. يعني مثلا لو بمعدل نص ساعه باليوم مثلا صار عندي فراغ استغله في عمليه التسجيل، يعني حسب وقتك، يعني ما في مشكله فيه. هذا من ليبيا، هذا الأقلام من ليبيا. مست ليبيا ششوز وبصة دياش ليبيا قي وراش ممكن مشاركة بس ما نعرف أحكي شركسي. ليبيا بشش قش قرار مو تريق شكواوا بصرة يقولي حا وخغري ادي قبز الصائم جي في اوس ما اوكم سكسف كي حاجه انه جي ارى هذا وقت دي تاشر Bu dil öğretmek için değil. صار بشغم جاء ده بخوت صنرا بخوت غا حزر نورا قبطرة الحاجين وصدي غابزر جاء. انت ارى. بالنسبه لسؤال الاستاذ عادل بلاغوه من ابلغ ومن ليبيا، نشكر مشاعرك بتحكي. قال احنا هو عمليه انك تعرف شويه شركسي على الاقل هذا شرط، لكن انت لا تاكل هم، احنا راح نجهز لك كل شيء والسيستم بس يصير جاهز تقدر تدخل عليه امتى ما بدك. Şimdi Daniel birkaç nokta daha var, onları da söyleyeyim. Tamam. Ne kadar kayıt lazım? Bir kişi ne kadar kayıt yapması lazım diye düşünebilirler belki. Doğru. Genel umumi olarak bir işe yarar bir veri olması için, data olması için en az 100 saat kayıt olması gerekiyor, lazım diyorlar. Ancak şunu da bitireyim. Bizim Çerkezce'de çok fazla ses olduğu için, birbirine yakın çok ses olduğu için 100 saat sizi kurtarmaz, yetmez. Çok daha fazla, bunun 4 katı, 5 misli daha fazla kayıt yapmanız lazım diyorlar, dediler bize. هسه هو استبق او بالاصح ممكن يجي ببالك السؤال التالي، شو الحجم الحد الادنى اللي نقدر نشتغل عليه للسيستم عشان يشتغل، عشان اب رانينج يكون فانكشنال نقدر نشتغل عليه. الحد الادنى للسيستم عشان يشتغل بالحد الادنى احنا بنحكي اقل شيء عمليه تسجيل 100 ساعه. هسه هذا له اعتبارات وكاتيجوري، فهاي ال 100 ساعه هي اللي بتجمعها. هسه اذا تجاوزت بالعكس انت بيحسن المستوى تبع الشغل تبعك، لكن الحد الادنى هو 100 ساعه تسجيل. لا هو عام في جمل نفس المواد مجموعها، انه يسجل 100 ساعه ولا لا هو السيستم كامل. السيستم كامل لا هو اللهجه، احنا خلينا ما دام مقسمين لهجتين، كل لهجه بدها 100 ساعه لحالها. اوكي اللهجه الاردنيه نقول القبردي او الجدو، لا كل القبرديه مع بعض، كل القبرديه مع بعض 100 ساعه، وكل اللهجات الثانيه 100 ساعه. ثانك يو. ما هو انترفيسين قسموه بالهذا، انترفيس اللهجه الشرقيه وانترفيس اللهجه الغربيه، خلينا نسميهم هيك. هم بحاجه السيستم من كل العالم 100 ساعه ومن للهجه الشرقيه، ومن كل العالم 100 ساعه للهجه الغربيه. Ve bizim bir kişiden beklediğimiz kayıt, bunu saatlerce yapmaya gerek yok. Bir kişiden biz 1000 cümle, asgari 1000 cümle okumasını istiyoruz. Asgari 1000 kişinin bir kişi 1000 cümle. 1000 cümle ideal. Tamam. Bir kişi azami 2000 cümle. Azami 2000 cümleyi geçmesini istemiyoruz. O zaman bir kişinin sesi çok fazla oluyor. Bu istenmiyor. هسه كمان في حد لكل شخص. هسه الحد الادنى للشخص يسجل 1000 كلمه، لانه ما هو بدهم يعطوا للتنويع، ما بدنا نركز انه يجي واحد يسجل كل السيستم ما استفاد، لانه هذا وما بدهم برضه يتجاوز ال 2000 كلمه، ففي ليميتيشن ما بين ال 1000 لل 2000 جمله. Yani 1000 cümle
1000 cümle 1 saat kadar. 1 saat belki 2 saat demek. Yani her akşam bir 10 dakika kayıt yapsanız, hayatınızdan bir 2 saat ayırsanız buna yeterli. Daha fazla bir şey istemiyoruz. هس لا هو اللي حكاه هسه على 1000 جمله تقريبا بيطلعوا ساعه تسجيل 1000 جمله بساعات Ve آه. azamiyi geçmesini de istemiyoruz. Yani en fazla 2000 cümle. Ondan anlattım zaten anlattım. En fazla 2000 cümle işte. Bir daha bir soru var. tabii. استاذ اللي هو اماف مش قلت لي اماف انه سؤال شحط عليه. انا ما شفته ما ايوه شو الخطوات؟ شو الخطوات القادمه بعد التسجيل كيف يتم استخدام المواد المسجله بنماذج اماف يوسف يتصوى شالري جريز وبشق ديتج يجير يوجك صدقك وانو يوجري شباقر ست خنوجي مرزوة إطانة داورة تتغتشاها بسومي زد غسبة بنو ميس مقدش يوبصر طب قرأ Özgür Ulaş. Şimdi buna biz veri kümesi diyoruz. Dataset. Dataset. Amacımız Common Voice'da Çerkezce'nin data setini oluşturmak. Ve bu açık olacak herkese. Şimdi bizim Çerkezce'nin Temmuz'a kadar yaptığımız Temmuz ayında açılacak herkese. Bunu indirip herkes kullanabilecek. O zaman ne yapılabilir? Mesela tercüme programı yapılabilir. Dil öğretme programı yapılabilir. Şey yapılabilir. Sözden yazıya, yazıdan söze aktarma. Mesela video izliyorsunuz, alt yazı çıkıyor değil mi? Subtitle. Bunu yapabilir. Ya da konuşan birinin konuşmasını söze, yazıya çevirebilir. Bütün bunlar kullanmak için biz bir data set hazırlıyoruz. Amacımız bu. Ve dili kayıt altına alıyoruz. بالنسبة لسؤال الأخ أماف يوسف اللي هو جوابه طبعا في تارجت لشهر 7 احنا تموز انه نبني الداتا سيت كاملة اللي بده يبلش الشغل لاحقا منها وبجوز هذا والشغله اللي اكد عليها راح تكون المعلومات هي اوبن سورس. هسه وانس انه صارت بالسيستم نقدر نستخدمها كاوبن سورس في اي ابلكيشن موجود في العالم كله. اوبن سورس راح تكون مفتوحه لاي استخدام لاحقا راح يتم. quality of the input sample by the individual, the subject is correct pronunciation, why not focusing on a native speakers group? يعني بده ناس انا فاهم لا ما هو في مجموعه قفقاسيين بس هم بده كمان اللي بالدياسبورا هو هذا طيب ما هو ليش التنوع؟ ايوه احنا طلبنا التنوع مشان يصير يقدر حتى النيتف سبيكر او اللي ضعيف يصير يفهم عليه يعني. طيب اشرح له اياه. طيب ما مو بصر دكتور محمد ابش يتصوراك ودوبش قديتا كاليتي مستما كاتشستفا تبغى تشام كاليتي يكاتشستفر مب كان جاشو قديت خكرس همي نختمم يا نخ خوم غازة أدي غبزة تمام زي مش هم فنخري ما سيستما زخوير أدي غبزة فددو قابزة لابزو خوبسلفر خور شرور أراخ وفغزنو أدريهر تيف مغاتكمي أراشي خود غزنور أدي غبزة تمام زي صهراش خود بروجيكتور ميس مخدا يقبس سراجي وبصا مرة بيقبس سرا باج. Şimdi yanlış anlamadıysam Common Voice'un istediği çok kaliteli, nitelikli, temiz kabzatı değil. Tam tersi, tam aksine çok böyle kötü konuşan, kötü telaffuz eden, farklı lehçe konuşan bunların hepsini kayıt olması önemli. Çünkü onu duyduğu zaman anlayıp onu yazıya çevirecek. Onun için sadece Kafkasya'dakilerin çok böyle temiz, düzgün okuması iyi değil. Tam tersine
Türkiye'dekilerin, Ürdün'dekilerin konuşmalarının da burada olması önemli onun için. دوره. هسه بالنسبه لسؤال محمد ابش، هسه هي الفكره انه لما اسجل انا مو شرط تكون اللغه بيرفكت عند الشخص، انا بالنهايه قاعد بعلم الذكاء الصناعي. هسه راح اصير لاحقا اعلمه. هسه صح في الجمله المثاليه اللي هي على الكتالوج في ناس راح يحكيها كجمله مثاليه، لكن في واحد مثلا لغته ضعيفه، انا هو الاستخدام بكره بس اعلم الذكاء الصناعي بدل ما ادور على واحد بيحكي شركسي، انا بصير احكي مع الذكاء الصناعي نفسه. فلما يحكي واحد وشركسيته ضعيفه بهمنا انه الذكاء الصناعي يصير يفهم عليه. فحتى لو كانت اللغه ركيكه وسجل، يكون التنوع راح يفيد عمليه انه الذكاء الصناعي يصير يفهم علي انا الجمله كيف ما حكيتها. Зыкуэр жысӏэхъуну, Данил. ممتاز. Жысӏэну сызыхуейра, Данил, мыбы тредгъэтха макъхэр итӏанэ радиом хуэдэу дедэӏуэжу сыту дахащу дыкъэпсэлъат жытӏэну араӏым. Мыдэ тредгъэтха макъхэм зэмылӏэужьыгъуэ мыхьэнэкӏэ къагъэсэбэпыну итӏанэ цӏыхум. Псалъэм папщӏэ макъ гъэӏукӏэ уеупщӏрэ жэуап къуитыжыфыну апхуэдэуи къыпхуэгъэсэбэпыну. Абы щыгъуэм ар дэтхэнэ цӏыхуми, жьыми, щӏэми, сымаджэми, даху псалъэми, мыдаху псалъэми, Сирием исми, Кабардейм исми, Америкэм исми, Африкэм исми псори дыкъыгурыӏуэн хуей. Сэ си закъуэ хуэдизкӏэ адыгэбзэр фӏыуэ солъагъури сытӏысу сыхьэт мин бжыгъэ си закъуэ схутрегъэтхэну зыри къэзмышу. Ауэ абы щыгъуэм уэ укъыгурыӏуэнуӏым, мурад къыгурыӏуэнуӏым. Абы щхьэкӏэ сэ си макъымрэ сэ си макъым ещхьхэмрэ къыгурыӏуэну къудей. Аращ мурад щӏыжиӏэр псом щыщи дыхуейщ щӏыжиӏэр ара. صحيح. خش هسه كمان برضو عطفا على نفس السؤال كمان لتوضيح النقطة الست ليزا اللي بتضيف عليه انه عملية هسه انت بدك تستخدمه لاحقا في له استخدامات كمان، يعني ممكن مثلا زي ما بتستخدم الذكاء الصناعي او الاوديو فويس كوماند كيف تقدر تستخدم بسيارة بطيارة بانت مثلا. هسه هذا برضو كمان لما مو شرط اللي بده يستخدم الفويس كوماند خلينا اسميه مثلا من واحده من استخداماته، مو شرط الشخص هذا يكون متحدث بطلاقه باللغه الشركسيه، بده يحفظ هاي الجمل ويستخدمهم مع الذكاء الصناعي. فهيك ما بنحكم، بالعكس بصير يتقبل اي شكل او اي جمله للذكاء الصناعي. نطق وبصشة اي في اسئله نطق سوري تمام نطق Son bir göstereyim. Ekranda görüyorsunuz. Herkes dillerin kayıtlarını görebilir. Mesela bugün şu Teukave'den tekrar göstereyim. Şurada en alttakine tıkladığınızda çıkıyor. Mesela Kabardey için bugün 45 saat kayıt var. 132 kişi konuşmacı var, yani kayıt yapıyor şu anda kayıtlı olarak. 11.730 cümle okunmuş, seslendirilmiş demek. Bunların %89'u da kontrol edilmiş ve oy verilmiş. Yani evet denmiş bunlara. %11'i daha kontrol edilmemiş demek. Bütün bu bilgileri buradan görüyoruz. Şuraya da dilin adını yazdığımızda mesela ADY diye yazarsak buraya şeyi de görebiliriz, diğer dilleri. طبعا هون عباره عن احصائيه اللي ورجاك اياها قبل شويه، شو اللي تم انجازه الساعات هم بيقدروا يشوفوه من خلال هذا، من خلال بزخر هون صون جونش لما يرمي اوكي اليوم 20 ابريل حتى تاريخه انطادي قبزه ملي Haberdeyiz. هذه قبزه ورسبزه مثلا هذا بيعطي اللغات وشو عمليه التسجيل. عندنا الشركسي صار قاطع 45 ساعه، الورسبزه الروسي 288 ساعه، اذربيجان بزه عندنا صار bir saat 30 Yok, bir saat değil o. 1000'i geçmiş yani. 1000 geçmiş. لا تجاوزوا ال 1300 ساعه. Tamam. Son bir şey daha. Bir de buradan kendi panoya girdiğinizde kendinizinkini görüyorsunuz. Kendi yaptığınız şey.
Mesela هون ben هم شو انجزوا يعني mesela ben 14.383 cümleyi kontrol etmişim. Ses kaydını. Kaydı yapmışım. Şurada da kaç tane cümle okumuşum, kayıt yapmışım. Onu görüyorum. Bu kendi panom. هون بقدر ve واحد يشوف bugün كم جمله يسجل يعني şurada da kayıt yapanların, en çok kayıt yapanların adları görünüyor. Mesela Adige 12 çok fazla kayıt yapmış. 1000 tane cümle okumuş. Aslında o kadar beklemiyoruz. Ve diğerleri sırayla gidiyor. هون تحت ببين انجاز كل شخص من باب التنافس يعني مثلا هناك على اليمين تحت اذا شايفين بالشاشه مثلا في يوزر اسمه الاديجا 12 هذا مثلا صار منجز قديش 1000 ساعه الشوليه هذا في كمان تيمرغوي 280 ساعه الشوليه هذا 294 ساعه يعني كل واحد شو انجز ايوه مشان تشوف انت بالبروجكت تبعك شو البوزيشن تبع الانجاز. طيب. Son şöyle bir bilgiyle bitireyim. Bir cümle 15 kayıt aldığında veri data setine ekleniyor ve bir daha kimseye çıkmıyor. Yani 15 kayıt gerekiyor bir cümle için. انه كل جمله بدها 15 تسجيل انه فورمز شكل يعني صيغه مختلفه احنا كيف حكينا ممكن صوت كبير صوت صغير صوت طفل صوت ست صوت رجل باعمار مختلفه كل جمله بدها 15 تسجيل يعني هم فعليا الجمله ب 15 واحد تسجيل ناجح يعني تام approved. Evet yani bu kadar. Şimdi sizden bu yapabilecek olanları yani dil bilen, Kirill'le okuyabilen kişilerin kayıt yapıp cümleleri okuyup kaydetmesini bekliyoruz. O kadar. يعني هون بقول لك اللي بيقدر يقرا بالشركسي بالاحرف الشركسيه بيقدر يباشر هذا اللي احنا منتظرينه منكم يعني هذا this is it يعني انه هذا طيب ليزا زغورجب انوار وري بوخا مراد بوخا واجب انوار ليزا واجب حاول مراد بسوري قجياش وبصوي وشتما جواب يستجنورا انطت شهري وبصياء وشتم في اسئله ما حد بس اللي شافه 31 شخص على اليوتيوب 7 كانوا على شو اسمه الجروب فيسبوك وفيهم 10 50 يعني انت جيم نيطج في اهري تسخ شنقوه وديز ابقي دواهر ابنساز هنا غساري مر يجيم سيستما تزريسم فيسبوكي يوتيوبي اخوذا مست اخويت غحاشي تسخ شنقم اجب اخوا بسوري داخق قرب غواري يا دواها مب مونتاج صنشي صام قلت بتامي خونو شتم مر نارت كانال يوجك غشاغونو مستم نخت سخم نسكونا سنو سبب خو خونم خد مب مونتاج يا بشك يا صنو ديسكانجيشنو اطانا غشاغونو سرجع خون ساو ليزا ست انا ليزا هذا رجفة انت بسوارت دانيل ساز بسالوخا قخاسلحانو سخويتي جيري يجيبستون كمان فويس شخوي ام بزا شرا شاشرا 130 языков زاوى يولاج مبهم شاش او فين هسه بيحكي الكومن فويس هسه حاليا بتشتغل على 130 لغه في العالم مش بس اللغه الشركسيه طيب يجي من بياخات ورس بزر كيتاي بزر انجليزي بزم يديالكت بسوري حرب بزر تركو بزر دونير قتجاوشتمي مبزاهر ودنوم مبزاهم يريب ددري مبساشمي مليون بجغجه يريب ساشو صخشاش او مبهم يا غسو دت ودا شبقصقهم بزماش جسنشي ماشو يزريب ساشه بزاهري قخحاو يا ماقر تراغات خري اخو ديزو صخكوت زربساشه بزاهم يا ماقمرا
يا بزمرة زراخو مجن ست خودا وتكوري ست خودا أما بسماري قشاغا سببجا ده دخوي تخا أما بدقخا محانو. طيب. طبعا بتحكي هي اللغات الرئيسيه في العالم كله صارت مسجله، هي اصلا مسجله وصارت بالسيستم هون خاصه مع الكومن فويس، لكن هي تعتبر فرصه كبيره للغات اللي احنا خلينا نقول اللي في وضعها مش مريح، خلينا نقول ما بدنا نحكي شيء ثاني، احنا ان شاء الله بتنحفظ وما بتضيع اللغه، احنا بضل احنا ما هو بيعتمد علينا، فهي عباره عن فرصه عظيمه انه نقدر نسجل اللغه كامل ونقدر نحافظ عليها لثاني. ضربت امثله كبيره بس لكن احنا كشركس او كلغتنا اللي بتضل هي فرصه قويه. امتى نقدر نشوف نتائج هذا العمل كله؟ امتى تتوقع؟ زوبصه شاش باس حشطاس جي او مبا تزدلا جمي ريزولتاتر دبشش تلاغو فنو دبشش مو سخر قشاتي يا يولم مازم بداتن تموز مازم. شهر تموز ان شاء الله بقول لك ببلش الاستخدام ان شاء الله. الله يحم جيا، الله يحم فريق غفاك ديري غفاك وبسومي مش كويس تحاول بسوف bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Her zaman yardıma hazırız. Sorunuz olursa grubumuz var. Onu da tekrar söyleyelim. Link de paylaşırız. Telegram'da bu işle ilgili, Common Voice ile ilgili çalışan kim varsa orada bir grupta topluyoruz. O bir işte iletişim, haberleşme, bilgi, informasyon her şeyi orada yapıyoruz. Onu paylaşabiliriz. İlgilenenler lütfen o gruba katılsın. Orada sorulara da cevap verebiliriz. طبعا بحكي انه احنا سعداء انه كنا معكم اليوم ووصلنا الفكره، وفي كمان حتى لو يعني احنا معاكم اي شيء بتحتاجوه كمان احنا موجودين. بالاضافه لهذا احنا في عندنا طبعا قناه على التليجرام، في عندنا قناه اللي بيشتغلوا قاعدين انتراكت او ناس اللي بيشتغلوا قاعدين، ممكن كمان تطرح اي سؤال وتنضم يعني للجروب او انك تطرح اي سؤال في التليجرام كمان. اذا قوت ما تكش اظن جروب قرار اي تصير grubun ne ismi? Şimdi o Kafkasya'dan katılanların grubu, o Lisa'nın grubu. Bizim genel olarak Telegram'da Global Circation adı İngilizce olan bir grubumuz var. Ben onun Global Circation adını veririm, gönderirim, onu paylaşırsınız siz kendi grubunuzda. Hangi diller kullanır bu grupta? Grupta İngilizce, Rusça, Türkçe, İngilizce esas olarak. İngilizce. Mevcut İngilizce. Ama Ürdün'dekiler de mesela bir Ürdün grubu kurabilir. WhatsApp'ta ya da تحبوا كمان الأردن ممكن تساوي جروب احنا ونصير النقاش بالعربي. Kurduk da artık var zaten var. Kurdunuz. Onlar aynı zamanda bu Telegram grubuna da katılırsa iyi olur. Yani bütün herkesi tek bir grupta da topluyoruz. Bir de ülkeler kendi içinde kendi gruplarını kuruyorlar. Bu şekilde çalışıyoruz. Tamam. بقي في حدا حاب يحكي إشي؟ تحب تحكي إشي كمان؟ اي والله ما هو بدنا نشكرهم يعني مرات ليزا فقزرت كحاري يوقيا ديقوافا ما يديب زرت خمانور مر دتخنا أديغم يبنكا أبي قلن في قلن زافو أمار مر ديبزا أف ديا دجهم دي شبقم قس كيكاري دي شبقم يبزراع دتخنا أديغا يازغا أديغانم مبزم أبي قلن يخلش أبي تيلش الله حم صومي مبرايكت بلحم قد جيب مدري غفاك فري غفاك وحلب ساقري قفلي غسج ففي وجه تقوانها فرباغانو فز كتا وغا بلح إذا خبطم يتساكا ساسخويتس أبا الله حرازق فخ بلح قزر زاري الله حمد يابك أبي فغري دري غشاغوش بسومي حمشي رازق فخها فبسو الله حمد بسوها Zakıreza تحاول بسو وبسوش بسوها وزن شفوخها
غزال شوف شد. ليش